Orutinduru urwa Chogo urw'Enguuto ya Kanyabicere omurumafyoro Kitagwenda okurugirira abatuura eriyo nereta hwembera mbi kandi abantu bagira ngo enjura yabegwire nibabura oburabo amizi kugakwija gatemba gafuratinga higuru y'oruguudo garutera pipe ziriho zirabaho zamara kurabaho amizi garabaho gagenda abantu babaraho kuraba iyo mbere mbi twenda maningi gukora ekicweka eki nikyejumbira munonga mu kuhinga kandi abantu bagira ngo omwanya ogu nigureetera emishuburo yaabo yagwa ebeeyi babara emihanda y'okurabamu kyetaga kwetorora gakacendangara kandi hariho umuhanda hariho orugendo ruringwa okuraba cendangara kwija garuka nkahi kugaruka Masiyoro ahabwa enshonga egi omunyeshengyero omukyara Dorothy Nzobona akwatireho abatuura aba na za karuvati z'okuteereza orutindo ijo nimanya tukaiza twakoraho omuhanda ogu konka twareba ngu twine kurunda karuvati sezirazeho zikahakora kurungi abantu bakafuna ahi bararabe sonka district councillors tugerezeho n'abebembeza abandi tukwatanise kureba ngo Enguuto ezakozirwe Kayip 3 district yazitwara Enguuto eriho orutindo egi ekakorwa Kayip kandi hati eri hansi ya district erigire kutwara oruguuto oru konka nomanyaho nareba nko kutakatungire byoma road unit yokoresa Enguuto nosanga tukine challenge nobu turabe ntukora orutindo konka omuhanda gwona gukirukubi na n'emihanda endiizo ekirukubi ninkusaba oyongere mamani na mugenzi wawe murebeke ngutwara kutunga ebyoma byo kukora Enguuto ebya district omugandi Enguuto ya Ibanda Kitagwenda etwire neteza abantu enduru nayo itandikire kubonezebwa b'ekitongole kya UNRA mazima twaza kubaje na kikoyo teru kurungi kabararigaha nibaza kikoyo naho nibaza kuhakora at least abantu beitu bafune entambura nungi tufune okutwabaho kurungi nk'abanyakitagwenda amakuru agagasha kwa Timothy Mushabi.